Kejelang balakot dekat Khasils Autonomous District Council. Ia kini dalam senang bakum juru nak kini dalam sengbalang berper kebelalong mentaka sengi ka santarik unai tuang arajar pulai kalarai ban ai dekat jingtho seka sokar pedai mat penpau ke jing persya alo ke jing tu jongka ban pentrekam ia ke uniform civil code. Habis akan begini untuk khabar di Malawai jokan dekat Jelang nak kalian kini dalam dekat KEJDC Kilaong panalor ke resolution ke bagi lesim hapa ke darbar ban persya ia ke jing pentrekam ia ke ni ka kendon dekat an Kilaong ru bakin pak dekat jingtho dekat assembly note kaban penpau syaka soka India balai bagi persya ia ke jing pentrekam ia ke ni ka UCC ke bagi jitip akan dikesli ke pemeta. Al kataru nak lagi nanggilam juga CDC bakal juga sang barang gila penpau maka sokar India kamde ban le ada ke bor hapa pentrekam ia ke ka ai di kedua lang jongi nalang ka district councils federation of Khasi state pasunjuk jongki rangbat nong ga beri hunyo trap nagalang ka PSU central body FPGGP central body HMIF central body nangta ka HYC bat kiwe ki rurang ba ibangila hot akanika ngelang aji ngelang i kalong betang aku ikapang kata kalong halo ka resolution kapala pas daga Khasi Autonomous District Council haka absolutrik jongo penai Jun jongo islam kabangi persya horkit horda ya kajing temu jongga sorkar India ban pentrekam ne ban ya syakman akajide baka uniform civil code kajing kendu lang jongi mentaga singi kelong bagi nongrem susu nak kalian besar kalau kedau bakal ajung bagi persya ya kan ke UCC pada bertau ke lat ke lenti bagi sunat ban kalian ke penmi ke body kere baro dak ba sna ye ke ngani mos kamret Gidon kan ni kan nongrem bas kam badan si kan kan dong na war bakal kata kalong kadi ke Shua kajingwan jong British ka bujur pa uslap Ki dustur ki jongi ka jala ka di ban pen ilupa ka yar poteng ka jongi nakam ta ka shipos na ka simkur simjai ka jongi haka bede ba ka jik ka kandeu ka siap ka jongi ki lum ki wa ka i khau ka betap kene ka kum senchar jongi ka jinglong trai ka jongi bar keriti kristur baro haka por British what ka por British ka bakalong so powerful ka sokar British kamla ban kata i ki territories ki jongi kamla ban pendu ya ki dustur ya ki custom ki jongi but hadin ka jingleng ngau British ru nagalang ki hima khasi ningkong lay pitip ha ibu sundon ka standstill agreement ka first version ka bang ha ka bahat ko por ngiyong hang ka ba defense currency communication berkiwi-kiwi gendai jongka Indian Dominion. Henry hadin baka jinge soya ka instrument of accession. But annex agreement haki kendon jonga jinge soy. Nila kren syai. Klau betap kendeu ka siap berkiwi-kiwi di banlong kijongi. Wat ka bisharu. Nangta ni ong kumno bawat lada kadon kanu ka ain jongka Indian Dominion. Lane jongka Assam tu kepor juga state. Ban ai bor yang ni bangin modify ngin exam. Ya kinu ki ain state ne central. Ki bome dei ban ni ki bakta ke dustur ke jongi. Historically ni yang kata kan norim bom dei ban kata ye ki dustur ke jongi. Constitutionally ka article ars ba so sawar. Ka kren syai. Ba ka administration ki dei bat ki tribal area kadiban long back kat kum ki provision juga sik sitil hoy ni susi badin ka amendment ya ka sik sitil ni la bor kendiat ndre ni no mekran thani kata handai ban wanra ya ki UCC kalong persya historically constitutionally bad kum juru kat kum ka custom ka jong adang ni persya ya kan ga jumpen rei kam ya kan bad ya kan ni ila ya kan lang mantan ni la draft ya ka explanatory note ka bangin kershan kinongol ki bas kam nalor kini ki nongrim let's say dang don katu ki nongrim ki bangan deban art let's say ki di stakeholders nagalang ki by participate menagas ki kilaban ayah abuse jongki agini kendiat sini ka ju ka issue namangin lightly ki ADC indon ru ka joint meeting jongki lightly ADC badi kerana ka ju ka issue kenang bakan long uniform padangi pa syatai dan nginom compromise ya ka bangirai menagas ki banian hanorim jongka ke ADC
kumjuru ban apil ya ka sorkar jela bahkan don ka ju kar ko perkat kenang ba ninom sya le don bor hagini ke ke mangim kwa baka dustur jongi ka kostom ko jongi kan du no ngi di ban preserve ban ban klanya ka kita kilong kandiat nagalang jongi idon nang ni siam idon nang ni no ilam jongi sistem beberapa yang mbak snong sila lagi don iru nilaban ailang sikit katin kajinya udah bentalam. Jadi is a resolution karena habdon kas supported explanatory note kaban kershani kete. Kabamur kani kaj bagi kenu benta kolom kinrung lut haka explanatory note kabang ingin pa siaka National Law Commission. Kabaong ingin ban pa hapok kasautorik kinrung lut kijing ajing bocungi. Nama ladang isap pa is only a skeleton resolution ya sengala pandong kabam da beniatan kanong nong konbinsan ya ka law ministry ni la ya ka National Law Commission tendai kan kini kijing ajing kanong strong ni. Depan mentah ya bagi kedua lang mentali kalong ba bat hima bat snong bat seng borok koi kan long wan. Jadi ini rungin atat selang kaji dia bagi opinion bagi. Atau BI bukan itu. Habangi ong uniform civil code tribe sutu. Tenang tadau ngim kwa daliri. Habangi kersan mendetang through the constitutional provision. Ikon kersan do daka historical bat angkat kidulir dukat. Ibang edon hakapor bangesok bagi Indian Dominion. Pusau. Kabaong ba la abang ra kanu gaya ka equality mo ka uniform. Den rei pada ki sorkar baro iskata. Karena post na mbenta. Ki monra i bakum kini ki ai. Ki bakta ya ki custom ki jumi. Balai ka NDA ka ko ra. Hangne ngai sni sutu bag NDA ka don ka jongka ideologi ke joki kapan yuroi ya ki hok iriti ki dustur ki joki teka artikel sau pusau kamut ba pin wanra ya ka an ka ba persya ya ka jisno joki para ka juko pola ki wi sarkar ke wanra namar kamlong de balik ni sarkar ke ngi ko ban bu jingkli government of India kamtam ya ka sarkar ini ta guna nang president ko federation UCC ko dia manifesto sin balak don ke manifesto BJP kaya ada sakmat bukan menteri kami kata lada persakan no kono ngai ke CB kala kelas I lada ja bahkan ni UCC ru katerikam bat kinle dah kebuat kai baka council kan next step na try na marbi ngidon lut ki jingtho ki record ki jomi kabang apatai mene historically rengkat ki tulir ki banga ni soy ina pan yasham ban discuss lo kan ki ada ki yach Ini ada सरकार इंडिया लाने लिंबाक सरकार में करे किमत बन pentrika में ada uniform civil code jingkali ke bangibo ningkong do uniform civil code whose code ka code jong do kimut pentrika mar hangta kan sapaulut ki agenda jong ga parliament jong central government da ka bajing trailang bak state government namar ba ni sutho yang jing don kam yang jing personal loss jong jai beri affair for India kata ke jinge ka bagi tengku ada personal level and personal law ka jong ke mainland India ngasngo kata di subject jong ke mainland India kam di subject ke jongi namar ni kum ka jai meri hunyo tra bro what happening ka diversity ka bangi don ni imsuk imsai kam don kono conflict of personal law ka bagi dai ha ka jai meri jongi tingimla ban sim nimla abakum ka jai meri nimla ban kitram ya ka problem jong kita gibri ka bagi tengku ka mainland India kalau kita nurim nimla ban priang ya kata ka uniform civil code bukan trikam solon sal apa ni ka beri unyu trap namar lada ngia haidin sekipor ki ba khamun chua ba nilong nong India da jing khonyo kamdai bangil along pura kumpinong India ro dum ta lada ngi kran constitutionally ngim palong pura namar ngim sim la sai ya instrument of merger kam sim don kata ka abolition of private powers ha bide ya ka khasi state jila jongi kawamot ka private pos hangiru kadang em lada kalong sakum no kumnuru kamot ke instrumen om merja rung ngim patsoi tagamot ngidang dei hi ke berke ko balong lai loi bat namar ba kadang jing duko ka constitution ya ka ba ka sarkar India kam sim lo burong kala pen Kenya ka instrumen amak ya ka ka kendon jong anek agreement kala pen Kenya ka standstill agreement menta kala amut pen Kenya saya ka para 3 jong ka district council para 3 1 2 ka bakran ni ka klaw ka batap ka khndo ka siap ka HIG ka keren ya ka social custom ya ka inheritance but ya ka marriage and divorce kata kalau ada don upah ke 6 schedule
Raya kata aru menta kimut banshu yang sarkar India. Kani ladang ada pej yang tukar draft jong ka uniform civil code. Kaong ban wara eta ka national integration. Renga ngi kani ka deka forceful assimilation. Ban pendu judge ndon ki red pipe. Ban pendu judge ndon ni jelong kapang. Ha ka personal loss jong ki red pipe. Ha ka personal law ka bayai ka kum kerti ka dustur. Kani ka deka forceful assimilation kam dek intention. Bejong sarkar ban wara eta ka integration by consensus. Ndrei kadai banshu pendu jaj sendon bangin long baik kawai. Tapi kapai yang hata kaju jingkeli la depi ong uniform civil code kamut who's code. Ta kamut ngi kum kasang ngin persya baik yang uniform civil code bat ngi kerman ru bagi district council kin la ban lum om tang yang ni kelai tuli district council di pautuli district council badan nodis ki bade red pat khnang ba ngi la ban I won common voice ba kum ko jai ban riu red pat ke bang la itu ngi de constitution juga di India bang ide kita ki ba kerpang habang yong kerpang kamut ngi long kerpang ka personal loss ngim dai ban kelat dia kata. Ladang yang idon ka separate identity jungi ka ka personal loss ka jungi. Kabaya ka kum karti ka dustur ka jungi. Naduk men barem. Kamot lada pi pasi ku sisi pi pentre kami ku sisi kamot pure ya karti ka dustur jungi bat lada lakut karti ka dustur. Kamot ka jinglong ka identity jungi ka jinglong kerpang jungi ko lakut lang hantai. Te kamot horket hodang ya ban persya ya kani ka jing pentre kami jing tmu jung sarkar India ban pentre kami ya ka personal loss ban pentre kami solution apo jong ka house ban opus ya ka jing temu lani ya ka sandur ban pentrikam ya ka uniform civil code ha ka ri India hi brokoi kumba laya keren kumba la pen China na kapor sa kapor ban sukren lengkot kalong ba ka UCC kamut yu ka UCC kamut ka jing yu rot bat ka jing penjegut no ya bat ka jing bujeli ya kiriti ka dustur kadi ka jing pendu pendam ya kumba 20% jong ki bor hapo jong ka six schedule kadi ka violation ya ka federal structure jong ka concern nong kari India bat kumba ong ki nong keren ki ban khmat kalong self contradict hapo concern nong kari India hot dadangin phai sha ka directive principle ka way ka article ka ong ban don UCC la phai sha ka article 44 ka ong ta la phai sha ka article 244 clause 2 pat ka ong da kamoi la phai sha ka six schedule pat kalong da kamoi tingi dei basung tho hi kalong ba lada ka one ka UCC kanom dei ka ka ban shuwan hakata ka dur ka bomdan jingta ya ki jeb ru ki bofer ban ikiniam ki bofer pitang shuwan ra ya ka UCC kala contradict ya ka article arku san arku riuru jong ki religious affair bar kala kta ru ya ki wiki dulir lani ya ka historical background ya constitutional background ki bamangi kum ka jeb ru ngi lasno sha ka di India ti nakalian jong ka jeb ru no trip ka bangi kwa ban appeal kalong ba ngi ban uniformly oppose ya ka UCC bat ngi kentu ya ki dis council kum ka jente hill bar ka goro hill ru ba kinesno tilang ban oppose ya kani bat kum chu ru kum ka jala makhlian ngi kentu ya ka government hapo jong ka jingalam jong o so konrad ba unshim ya kani ka leadership ke jong u ya ka ban continue nang ni khmat ba ka state government ru ka di ban oppose ya kani ka UCC mabuli ngi kwa beno iba ka mekhlia barok away nadu ka state government hadu ki EDC hadu ki traditional institution but ki NGO but ru ki religious institution you don't come and pha tang away ka sur but kata ka sur ka di ban long ba ngingim tre ya ka UCC but lada jia ba ka sarkar ka forcefully impose ya ka UCC ya persya ya ka will persya ya consent jong ka jela ya ka tang trai na kalian jong ki nongelam ki banas khmak jongi kin sakhot bat kin sa cross ya ka bridge at the right time ya ka bangi diban cross bat kata ka let's say kan one hadin ki jong ka jing ya flu jumutwa dari ka duty ki jongi menta kalong bangin pha sya ka law commission of India ka 22nd law commission of India ban ay ta ka views jongi kalong bangin bangi oppose ya ka UCC but hadin kata na trangin sa pet ya ka ibu bali dian bakal yang jungka council kalang poi keciti ban khat banya jumut organika jingtmu bat ladatmu bat menteri kami ke UCC na kalian sarkar dia ni sotu ni ngamdan kunun ka jing ya per ong la jong kelenti ada ini aku beli kerpang khantam na kalian council kelasim de resolution i kersan bat kadai kaju kalau kom berkat pedan tak sini bat ka penkre ke jing tho ban sapa ban sto hun dai ni yo ni theri tai ki sni ni sayo ya banang a shu jimut ban pan klan shu
Tapi ni dang penkermau yang historical jong kajat menteri ujungi kombat kendo kom khen kut khen tha bat kom bun ba kiliang ba kien ga thli tu ngan suong ba ka puat prestige kala hiat ma da ka buah lam ong da sulai ani ka sukar diam tak hiat ma ni dia de ko kom ni ka puat ka daw ngi yadon ka ju ko nong rem bat kum ba pon skren ur ba pien ngi ong ba ngai iru ka statement na kaliang menteri rong ba an sukar jala inget ba kita kin rupungut kiba pat ba ulah pensyong hi ko sekretariat na trai kin syam lang ngai jong kosur ban yada mat penek nusa lada kim syam ya karai rong ba ngi ba ini ki an bawan na po Delhi busien kim dei ki yada yangi kim dei jing men toy yangi hendrai ilong penban kita ki jing yurat pat penbadan ya kristu risti du storo jongi irang don ya kalenti ba ong ban pan ban menteri kam ka el Indang don kita kelenti ong bar li thuno atin khasti hindrai kuma kalong tang ikilong kampung gilu tempat hak dan trong ka sarkar nanti po nampak itu jadi hata ka dor kita kalong hak dan ni so ai publik kerpang kam tam ke isi sekarang dia katmu ban ban kubum mat pengut jubor apo trong beri nyu trap bat po trong jalah por koi you know bahwa sarkar orang semesta orang akan sting ya stand sarkar lingkong kerja atau orang polis yang kata explicit stand on this issue. Hiya kata ngat tribe la ban kili khamban au mutir yang ba la ban jubab anam la on behalf ban jubab balai pola kita kar konkret. Ndai ngi kren dei persa bakum kalong ni yang kita kan ngurem isu tana ko council ko yang kan ngurem ba council ko tang appeal ba ai ka state government ko kerja haju nanti. Sunjuk kinong sunsia sinong ka pri nyok prat. Nung ponga ni penpau wi ngomo ni ai kublai CM Batmai, Deputy CM Barok ki EM Bedan Lak ni but ya Barok ki Sembahalang ki Bedan Lak ka ni puan man nu ko nga ka thmei jogi dor basnong ka de na ka discounted but nakata kata ngi yang teli nakalian ka dor basnong ka beri nyok But ni ai ka jing kersyan sispa na sispa ya ka jing simti jong ka dis council banya sakmat but ka jing itali kalong kabor but kalong ka ee ka basmutan na de kumbaha haga ni ka simta padeng ka di jing yalang lawan lot ki samlang rang ba ni sen halang ba pher ban ni phliu jong lot lang ni but ni la sim ka wai ka rai bangit persya bai ya ke UCC but hapo ka Praterik na lor ka ke ba ka KCDC kala pangkre but pa siya central government siya law department ngin nang ai ki jingmut nakaliang jong kiseng bahalang di bopher nakaliang jongi but ni ha ka jing start jong ka council ya ki benta ba ka penyasno syu ban penklan syu ya ka ne ka memorandum ka bakian pha syatai ti naka liang jungi ni snow ba ni kwa ban penpau mar ha mainland India hi ki babon kimtip ikita ki EDCs ki jungi ki babon ki MP po parliament kimtip mar boleh mo kata don tang shipau tu ki EDCs but kita shipau tu ki EDCs ki don ruk tang hang ne hakitan lami ni jami ha north east dia kan long ka eke ka basutana ni ra karpa da ya ka KHDC bahkan long kan nong lam lenti kan nong tebe syarak hakmat ladala ban wanra lang ni kini ki shipotli ki EDC ban ya persya ya kan ye ka jingtmu jong ka sarkar India ban trai kam no ya ka UCC habaro ko wi kari India but khamtam na kaliang jungi kirit pa ni ba kadai bai ka jingtmu kolong ba nyom bai da kabor lapi pediang ni pim pediang henry ko bang ong mana ka jingi teli kolong kabor but nga next camp ba kuma ka ni kanti ni kelak lut ki baro but ni bo shwa ye kari bat ka jaj ban reu hakmat but larang ngila ban teli ngila ban ya khon bat ka jingtmu jong ka government of India hi bat ngila ban job ru ya kani ka jingtmu ka jomi boleh
Dan lebih jengkeli. Pak Yusuf tu Jai bin Rio hidong kam ban persyak jo de kani nama fakta ya kata itu riti dustur bejongi rai khanjat iru de kan pat long constitutionally iru kadang konflik si ni penteri kam ya kani mau nomor ba katungkar di secara ke India mal dan ki joki articles ki baila mau hi diberi bukan praktis ka jong tak jing aku customary ki jongki ya penteri kam ya kani tak mu kawi one law for ya baro kan kadang contradiction ni kan dan dari ke apa la iklan meneh di kalau ba girakam bandang kata bandang kawi kesor bangin pimpau saka sarkar India bah ni pajak beliau dalili dengan mak bandang yang kita makan rekam ni ke pokok jalan ke jongi woi mak kata ya kan ya kan di kedustur ke jongi maka defeat ke fokus ke sindan jadi ke jadi sponsor pokok jalan I CM Deputy CM di balai ijngai kan dia berkat dengan dinyalang ataupun or banyatir bat bani persyak halor kan UCC dan nagaliang jom ni ke Federation of State ke Malaysian Kepit dan kelai ai kijing kesal di pura naga bentaban persyak kan ni naga bentaban kun ki hajar di jungi hapok kari keberi minudrat namar kampanye long untuk mensure ba ki khasi states kalau orang mana bikitan hiyo hiya ki jinglai lut untuk kata kapor juga British kelatan hapok ki jinglai lut dan mulai hak ban yesok ka dekat dakabaka kalau pular ya keban penek besar ya ki riti ki dustur ki ba cai benreu jungi ki ju praktis dan kiju lek ya kata dan rei la kawan no kan ka sebut lek separok kin duk kin tam no terlor kan kan rem ni da kwa man persyak na kalian kejungi ru na ka benta kalawai ka jong kikun ki hajar don ka ri jung ni tram kalian juga kita ni